Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Moje djetinjstvo se odvijalo u 60. godinama. Tad strip nije bio posebno proganjan, ali je bio strogo kontrolisan teren. Ja se sjećam da je izlazila ona kao panorama svakog utorka ili tako nešto. Ja sam bukvalno dolazio pola sata pre nego što dođe prodavac svakog utorka ispred kioska, samo da budem siguran da ću kupiti ovaj novi broj. Strip u Srbiji je imao nesrećnu razvojnu sudbinu. Interesantan je onaj podatak da su prvog urednika magazina Miki Miš uhapsili zato što je objavio jedan predratni broj Miki Mausa gde je Hromi Daba obučen u maršalsku uniformu. I on nikako nije mogao da objasni da je to direktna aluzija, da je strip crtan 30 i neke, ne, kakvi. I ode urednik, ode i Mika Miš. Ali ono što me najstrašnije pogodilo, to je u osnovnoj školi, ja sam preturao po đubretu i našao jedan stari broj moćnog miša, Mighty Mouse. To je bila neka 67. 68. godina i to je bio klasičan jedan strip sa decom, onako perfektno retuširan, vesele boje. Radio ga je neki plaćeni komercijalni umetnik koji je valjda mrzeo svoj posao kao i svi plaćeni komercijalni umetnici, pa se osjećao pozvan da ipak uvali neku subverziju u taj savršeni svet moćnog miša. I postoji jedan kadar gde zli naučnik pretvara farmere u zombije. I to kako je on nacrtao tog zombija, to potpuno odudara od svih kanona komercijalnog stripa, jer je to prvi put da je neko uveo figuraciju underground stripova u taj medij. Toliko je jezivo izgledala ta figura, mada nije bila jeziva u smislu kako danas izgledaju jezive stvari. Kad imaš svaku ranu, znaš već ovi filmovi gde toliko je verizma, toliko je deskriptivnih detalja, a publika je indiferentna. Imao je tu kao samo otkači ruku i krene da ga lomi. I tako polomi labrnju, tako polomi prste, tako polomi ruke. Užasno, misli ti tek svest jednog klinca koji nas su terali u školi da se mi pretplatimo na Mirka i Slavka i Hajduk Stanka, I sad jedan put pojavi se ovako, jedan zombi. To je meni bilo užasno. Ja sam taj crtež sanjao noćima, kao noćnu moru, kao budio sam se, vrištao. Na kraju sam čak bacio taj strip opet na đubre, u smislu sad ozrači nekog drugog, ali ostalo mi je, znaš kako kažu, ono što te preplaši, posle ga zavoliš, jel? Ostao mi je kao neki obrazac, neke figure koje rezime društva u kome živimo, jer kao i punk, cela ta estetika ili antiestetika, nazovi kako hoćeš, pokazala se mnogo žilavijom nego što se očekivalo od nje. Uspela je da pleni gomilu generacija i posle 60-ih, čak i dan danas. A to je jedan jednostavan princip koji je možda najbolje formulisao Alan Jones. Ako živimo u lošem društvu, kakva je uloga dobre slike u njoj? Pa cela ta figura tog zombija koji sam je vidio, to je bila instant karma. On je meni postao ideal kako se crta kad se stvarno crta. Sada, ovde, u ovom vremenu. Ako slikaš užas, mora biti humora u njemu, jer je nevjerojatno stupidno da je užas moguć, a stupidnost je uvek smešna. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije.
osiguravamo život.